Ihofa-inĩ cia takataka iria ciratoga gitaũni-inĩ ya Mlolongo nĩho aikari aya maratwarĩria makiuga thirikari ya kaunti ya Machakos nĩ ĩtĩrĩirie kũrogota gĩko gĩkĩ kwa ihinda. Ni mfanyi biashara hapa Mlolongo na kusema ukweli takataka imejaa Mlolongo. Ukiingia huko kwa street ni mainzi na takataka. Wale watu wamewakilisha wewe kama wafanyikazi kuliko watubebee takataka, wanaingia mitaani na kusumbua watu wa vibanda kuwaitiza kitu kidogo. Haho yao ni ati gĩko gĩkĩ kĩaya gũcũngĩrĩria mũtuthũko wa mĩrimũ makĩria rĩrĩa kwaura mbura na maĩ magakuana na gĩko gĩkĩ. Na sisi tunaongopa ugonjwa wa corona na tunaongopa ugonjwa kwa kipindupindu. Kwa hivyo tunakuomba gavana kama gavana wetu Machakos County, kwanza uzingatie mambo ya Machakos County, uzingatie mambo ya Mlolongo. Marorota kanjũ ya Machakos na kuga ona thengia yao kuona ihofa ici cia takataka gũtirĩ ikinya matacokĩtie ĩndĩ no maratwarithia na mbere mĩhang'o ĩngĩ taũni-inĩ ĩno. Usafi inaumiza watu sana hapa. Tunapatiana ultimatum ya siku 3. Hii takataka kama haitaondolewa, watu wa Mlolongo wote wataandamana ndio tuweze kufunga hizi barabara. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaũra.